ubisi oluhle lwezi. Verse number 1. Lapho kahlani ububi bonke, nobuqili bonke, nokuzenzisa, nobuhawu, nobuhleba bonke, njengezingane ezisanda kuzalwa, langaselelani ubisi olunokomoya olungelobonakala. Ngojobe ngale ndlela ukuthi wayekumzala nokungena sije ngale ndlela ukuthi bayihamba ngokuqonda
So waze wafika nesikhathi la uthola ukuthi usiyathestwa-ke khona uJobe kepha wama ephula nathi no mina ngizohlezi ngimthanda noNkulunkulu athiwa sisuka zonke izinto angisenazo kepha ngizohlala kuye. So bazalwane namhlanje emini angeke ngisiwe abazalwane abahamba ngokuqonda abahamba ngokuthembeka kusho izinto kuba khona umzalwane othile ohlebelayo ukuthi hayi bo ngakwenza ukuthi ube umuntu nje umziba ngale ndlela ukuthi awumzwana nomsizi ngesimo somfanele akuve ukuthi umkholwe umzalwane umkholwe ukuthi uzipho uthandi yakholwa kodwa manje mawuthi uyathola usele kwezinto usele ngale ndlela ukuthi uNkulunkulu akaphakamisi ngesimo sokuphana lento esele kuwe uyenza yonke into uyanikela kepha usele lokho kusele uNkulunkulu angekho happy kepha wena ufuna ukwamukela ukuthi no awenzi kahle ekade sakhuluma nje nomama ubekhazana le ukuhlambulula kanjani kwamahlaba kufanele uma umzalwane ukuze uNkulunkulu uthokoza ngale ndlela le ukuthi even uhamba endleleni yomkholwa uthi uzobe umzalwane uhlambulukile ngale uNkulunkulu bahappy ngoba umoya ongcwele usugcwele vele kuwe ubona ukwenza uphambi kwakho umoya ongcwele ungenele khalile lapho usuphambi kwakho. So bantwana nje into ukholwa enhliziyweni yakho angeke isike inabazalwane lapho uphethwa ngomama usike ibandla elithandanayo nakana nakanendlela ukuthi sihlukane nalezinto lezi ezingasifuni sifune uNkulunkulu nje ingane encane ezingangazelukisi. So bantwana lokhu nje ongibulekile enhliziyweni yami nje uba behajekile bengike ngale ndlela baba ngitshela basishumaye so asingaphulela ukuthi inkosi ngicela message ezodonisa ibandla lakho ifundise ibandla lakho ngoba kubalulekile kuwena umuntu esiyezayo sikhuleke bakuNkulunkulu ukuthi siqondise abantwana sihambe ngokuqonda sihambe ngokufanele ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka umzalwane ube nempama ezithi nayo into ihamba kahle uNkulunkulu sakufaka kwe-test ukuthi ekubone ukuthi usulapha uzoba kusiphi isimo kwabanye abazalwane abalapha. So bese yabona ukuthi okay wena nepakamo awukwazi ukuzehlisa abantu abaningi ngokuthi uNkulunkulu usiyakuthokozisa kwehlisa usuthi usuka lapho ukuthi uNkulunkulu ohamba uzayo uNkulunkulu akekho nonke ikwela nepakamo kakhulu mesebenzela umusa waphakathi. So bazalwane abasishintshe nje besi-apply nje lelizwi laphetha kubhalile bhalela ibandla abazalwane abathile kuba ukuthi nathi ebandleni lethu siyakwenza kuke kubalulekile ukuthi masikholwa uNkulunkulu ethokoze uNkulunkulu mayephakathi sekwenzela izinto ezinhle ujabule mayenzela umuntu uzalwane futhi okuhle sijabule sonke ungabe ukuthi wena hayi uyabopha kweyakho inhliziyo uyabopha umzalwane uNkulunkulu mayenzela izinto nobazalwane kukhona uzibalekela ukuthi kube ukuthi nje impilo nokuphumelela uqalekise ngale ndlela ukuthi wena uqalekisa wena ngukho umuntu oqalekisayo. So njalo lawo mazwi bantu lapha ekhona ekuseni ngale ncwadi kaNkulunkulu uNkulunkulu uthembele isithi ubelingeke ubheke asithanda ngena nje ukuhlonipha ngingathi baba ngikho prepare ngicela nje vele ngikule ukuthi ukuthi ngiphi message ingeke batho ingeke kwami phela ubaba ngikutshela iseni futhi wasibona that's in the house. So, I think I'm going to go to the
uNkulunkulu ukuthi alikho izwi elafundwe ebandleni lingaveli kuNkulunkulu. Ngeke uNkulunkulu asilahle uqili kandabuko. Ngeke uNkulunkulu asiyeke amanga kandawekho. Ngeke ukuthi asiyeke umhamba kandasinawo. Yazi bazalwane, mawusuke ekhaya uzokhonza uNkulunkulu, usuke ungalindele isikhundla, usuke nje uzozamzalwane. Uma sicela sisifundisa umahlamba usithathele umnikelo, akusona isikhundla leso. Uma ngesonto singasaceli sicela omunye, akusho ukuthi wena uyaphela. Kodwa uhlolwa inhliziyo yakho ukuthi njengoba ulana wakhuthile namazenzo usuke nawo. Akekho umuntu ongcwele ongathi mina nje ngize ngizohlakanyela nginalutho nje ngi-right. Lithi iBhayibheli ubenza umqambi manga uma wenze njalo. Kodwa sonke nje basila sinjengamapatient esibhedlela, awaguliswa into efanayo. Omunye ubone ngathi uyaphila njengoba nesibhedlela naye ufuna udokotela. Njengoba silapha salwana sonke sifuna udokotela uJesu Kristu ngezifo ey'ngafani. Lahlanga amanga bazalwane. Igwebeni lokukhuluma ngomuntu engekho. Uma nje umuntu ekhulumisa ngento ebonayo ukuthi le ngeke ikhulume nakhuluma ngayo mvimbe. Umjesu izokhonza uNkulunkulu. Angizile uzobuka abantu abangenzi kahle. Mina ngizolungisela impilo. In this church, see, this is a life changing. Kushintsha impilo yakho, ayethu yakho. Ungajabuleli nje ukuthi bese konzeni ufunde izwi lingakutholi wena. Unebhadi kaNkulunkulu ekhuluma ebandleni angasho lutho kuwe. Lonke izwi elikhulunywayo kumele libe khona into ethi awu Nkosi ngilungise.
Jesu sibanikezele ithuba beze ngaphambili mawazi ukuthi awunabo ubudlelwano noJesu uyafisa ukumamukela uJesu ngichazele isikhathi kade singene ukuthi umuntu nomuntu kufanele azamukelele yena uJesu wenze kahle manzi ngicela ukuthi uma ngabe wazi ukuthi awukazi umamukela uJesu uyafisa ukuthi uJesu abe yinkosi nomsindisi empilweni yakho uyafisa ukuthi uma ngabe udlula kulo mhlaba uhambe uyobonana noJesu uma udlula kulo mhlaba uhambe uye ekhaya kuze ngaphambili sizokhuleka egameni likaJesu sishaye Cela nisho namazwi emvami ithi Nkosi uJesu ngiyakwamukela ukuthi ube inkosi nomsindisi empilweni yami kusukela namhlanje ngiyakhetha ukuthi ubuze impilo yami ngiyashiya konke okumelene negama lakho kodwa ngikhetha ukuhamba ngezindlela zakho kusukela namhlanje impilo yami ube inkosi nomsindisi wempilo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha naba abantwana bakho Nkosi beze kuwe Baba wethu ongcwele wena wedwa uNkulunkulu phezu kwakho konke akekho njengawe Baba wethu onamandla nantambama uNkulunkulu wethu ongcwele impilo zabo bazinikela kuwe Jesu uwe wedwa okwazi ukubusa impilo yomuntu kahle wena wedwa Jesu okwazi ukulungisa impilo yomuntu wena wedwa Jesu okwazi ukwahlukanisa umuntu nezinto ezimbi wena wedwa Jesu okwazi ukusindisa ngokupheleleyo nasemini Baba wethu onamandla sibaletha kuwe abantwana bakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha izwi lakho lisinikezile sethembisa ukuthi masikuvuma ngomlomo wethu sikholwe enhlizweni yethu Baba wethu ongcwele lokho kuyoba ukusindiswa Baba wethu ongcwele bayenzile lenkosi lenkonzo uNkulunkulu wethu onamandla umsebenzi ezimpilweni zabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyathandaza Baba wethu onamandla konke osokubi nobungcola Baba wethu omhlobeni kusi impilo yabo namhlanje siyabahlukanisa nakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sifaka i-divorce kuzo zonke izinto ezimbi ezibusa emzimbeni yabo nasengqondweni yabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sifaka isehlukaniso kukho konke okumelene negama lakho in the mighty name of Jesus namhlanje Nkosi bayizindaba ezintsha ngoba lisho njalo izwi lakho Baba wethu onamandla ukuthi wena umuntu uyamenza abe isidalwa esisha Baba wethu ongcwele litsho kudala kuyadlula phela kuvela okusha Baba wethu ongcwele from today Baba wethu onamandla sebeyizindaba ezintsha okudala kudlulile Baba wethu onamandla sibokuthi Nkosi kusukela namhlanje baqala impilo entsha uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza egameni likaJesu babiyele uNkulunkulu wethu onamandla bafihle esandleni sakho esinamandla uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza ubeka isandla sakho phezu kwezimpilo zabo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sikunikeza udumo Baba wethu ongcwele akekho njengawe akekho bengenza umsebenzi ophelele empilweni yomuntu ngaphandle kwakho siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi nasemini izwi lakho Nkosi alibuyele emuva lingawufezanga lokho elikwehleleyo Baba wethu onamandla sibokuthi nakulolu suku lanamhlanje Baba wethu ongcwele liwenzile umsebenzi opheleleyo Baba wethu omuhle
We thank you, Almighty Jesus, for